Egunon, eguerdion berriro. Dan ganas de entrar al debate ya directamente, pero bueno, sartuko naz daukaduna prestatuta eta irakurriko dut, eta igual gero erreplikan sartuko gara berria. Zuzen berba egingo dut. Hemen ere, gure ustez bi eztabaida daude, bata gaur egungo egoeraren aurrean, eraikin publiko bat, diputazioarena den eraikin bat, Guardia Zibilak erabiltzen jarrai dezan ala ez, eztabaidatu behar dugu, edo behintzat horretaz zai uste dugun esan, bideragarria edo komenigarria ote den gure ustez hau, eta bezaletik, eta hau da sartu nahi dugun eztabaida, diputazioak zerbait egin ahal duen eraikin honetan. Gure ustez lehenengo eztabaida egokia da, eta ez da soilik batzar nagusietan eman behar den eztabaida bat, baizik eta eztabaida zabal bat, izan behar da, Bizkaia gizarte osoan isladatu behar den eztabaida. Eraikin publikoek giza erabilera eduki behar dabe eta lehentasunak ikusi behar dira, argi daukagu hori. Beste gauza bat da, nola bideratu edo zer nolako urratsak eman behar diren hori gauzatziko. Eta horretarako lehendabizi borondate politikoa isladatu behar da. Bigarrena ez dago horren argi, baina gizarte behar ugari daude eta beraz diputazioak borondate politikoa izan ezkero, ziur aurkituko ahal duela beste erabilera posible bat, eta beraz gure ustez proposamena zentzuzkoa da. Estamos totalmente de acuerdo con que la propiedad del cuartel de la Salve sea devuelto a la Diputación, porque hay cosas que no se entienden, como cuando hablamos de prioridades y de competencias, no se entiende el mantenimiento de la Guardia Civil en tareas que ya hace la Ertzaintza, no se entiende que hoy tengamos la tasa de policías de las más altas de Europa en un país con baja delincuencia, no se entiende que para las tareas de la Guardia Civil no traspasadas, como aduanas, haga falta un cuartel como el de la Salve. Eta zer da ulertzen dena, behintzat guk ulertzen duguna. Eraikin publiko baten erabilera, Bizkaian ditugun lehentasunak kontutan hartzen izan behar da. Baina gero, egon badago, guk badaukagu behintzat beste kezka bat. Aldundiak ondo erabiliko dau eraikin hau. Eta esaten dugu hori, orain dela gutxi, egun batzuk, urtarrian 14an, irakurri ahal izan genuelako keza bat. Nuestra duda es si la Diputación haría un buen uso de ese edificio, un uso público y social. Y tenemos esa duda porque el pasado 14 de enero pudimos leer en los medios que la Junta de Personal de la Diputación de Vizcaya ha denunciado la mala previsión y gestión de varias infraestructuras forales. Se quejan del caos con los locales adquiridos cerrados, continuos traslados de servicios y retrasos en la construcción de 2 parques de bomberos. Si no queremos hacernos trampas o muchas trampas, también deberíamos plantear alternativas. Nuestra propuesta, que no se solapen competencias, que se priorice el rescate ciudadano, que se prioricen las necesidades sociales. En definitiva, que se usen los recursos para necesidades sociales y culturales. Hori da guk azpimarratu nahi duguna, beste eztabaida ugari daude bebai, aipatu dira lehenago, gu horretan ez gara sartu nahi gehiegi, zerbait esan dugunean, eta gure ustez, proposamena zehazteko lehentasunak eta eztabaida gardentasuna, gizarteen esku jartzea gure erabakiak, gure eraikin publikoak, eta beraz, bat egongo gara proposamen horregaz. Eskerrik asko.